mga paps, good morning. Welcome to another slice of life sang Ilonggo family. I'm Ilonggo dad, kagaling ako ni Ilonggo family. Okay. The Ilonggo neighbors. Okay, another day. It's summertime na dito sa Iloilo. Pato kami subong sa school kay culmination activity na recognition day sang mga kids. So dito mabalaan kung kabayad gid man ang pagpa-eskwela ko sila. Okay? I really don't know kung may mga awards sila. Kung may awards sila, good. Kung wala, bad. Hindi. Kung wala, good magyapon. Ang mga award hindi ba gina-important sa amon. Ang importante, naga-learn sila sa school. Kung bubo mang grade sila, okay lang na. As long as they're studying and learning. Right, kids? Yeah. Tapos, plot twist, failure. Ilang mga challenges na hinaharap din. Correct. Hindi ko lang alam sa ngayon. So, kapangita ako sa parkingan, dire. May guard man nakabulig, oh. Pero ako bala kung di ko parking. Pero ang bala sang guard, may hindi ko na. Okay. Okay, thank you sa guard. Daw mayong akon niya parking spot, eh. Aras na loob sang kahoy, hindi ako mainitan. Right, so makatun ako to kay Lizzie. Congratulations, girls! Thank you. Mas proud ka man sa mga bata mo? Pero hindi, oh! Sige, suksok ka. Okay. Ano niyo siya? I don't know. Academic excellence. Oh. Wait. So that means you're... Sasha Archive subscribe. Ha? So that means excellent ka I don't know. sa academics? I don't know. Congratulations, Grade B awardees. Grade B, we have Jules, Lady Beth, Congrats. Alright. So, happy ka man sa imong awards? Oh, dito subuaw. I don't know. Part 2 Sang congrats kid sa mga bata kong very proud gid ko kay they receive awards sa school kag they're considered to be good students. Okay, so Lizzie here. This is Lizzie reading the newspaper. Bill, like a boss. Lizzie has the ano nga award na list? Can you please explain? highest honor. Wow, tikalon! Highest honor! Congratulations, Liz! Okay, kag si Manang Lily. Manang Lily also has a medal. She also Bronze lang. has honors. Bronze na. Hindi na bronze, gold na. Kay Lisa, kanina silver. Congratulations, Manang Lily and Manghod Lisi. Okay? Pero, you know nga may awards sila kay ang kaubra sa ila assignments si Mami. Si Mami why siya award? Hindi, ang award ni Mami ang mga kabataan kagang iya nga handsome husband nga nagpapabublay gid para maka-eskwela sa sang Mayo. Ano? Mambal ka? Okay. Kaya makaon kami, i-treat ko mga kid. I'm sure gutom na sila. Mami, gutom mo na, mams? Okay, ako gutom naman. So, mangita kami sang tanan. Kaya nagpark kami sa dalom sang kahoy. To, may mga bunga-bunga sang kahoy. Kagmay, ari, bird shit! Woo! Yeah!
Mams, anong secret para ang ang imo nga mga children mag excel sa school? That's Pabayaan. Ano ma'am? Ano ang secret? Ipabayaan. Wow! Nice parenting tip. yes. Really? Before exam, gampang pa sila, di ba? Wow. So let them play Let them play first. before But studying. before playing, they should understand na may study. So, play yan Si Julia. Okay mga paps, ari kami subong sa SM Delgado, dili kami makaon kag may imit man ako di storya business ah. So timing ulayhon lang. We're gonna treat the kids to the foods they want. Tapos while they're busog, ma-meet ako sa mga possible business partners ko. While you're having a meeting, ano mo? Kaos. How long is a meeting? This is just a quick meeting, okay? Yeah, very quick, mga 2 hours. Okay, susukan yung inyong medals. Kay kailangan ko na ipadayaw sa mga people dito sa SM. Di what if ang ipadayaw mo, may mas grabe pa yan ang award. Soldier ko no isa. Embarrassing, awkward. No, Dad. No. Ate, ako na lang masuksok sa medals niyo. Dad's dad. So, kaya kami subong sa SM Delgado, walking. Okay, tapos ang meeting kag lunch namon sa mga kids. Hapit yung mayan subong din sa Pecco para magbayad sa electric bill namon. Pwede kami pakot dan kuryente. How much is this right? Super dako ah. Bayad kami. Okay, we're done. Bayad sa Pecco. Huli na kami.